What you're imagining right now? You control this world. Pozdrav svima! Dobrodošli u novu epizodu Cinemanije. Videoblog u kojem obični ljubitelji filma daju kritike aktuelnim i ne tako aktuelnim filmovima. Tema Cinemanije je thriller fantazija Sucker Punch režisera Zacka Schneidera koji je režirao Dawn of the Dead, Watchmen i 300. On je također režiser dolazećeg filma o serijalu Supermana Man of Steel. Glavne uloge Emily Browning kao Baby Doll, Abby Cornish kao Sweet Pea, Jenna Malone koja glumi Rocket, Vanessa Hudgens koja glumi Blondie i Jamie Chan kao Amber. U sporednim ulogama Carla Gugino kao Dr. Vera Gorski, Oscar Isaac kao Blue Jones i Scott Glenn kao Wise Man. Nakon što dvijema sestrama umre mater, u nasljedstvu im ostavi imanje. Razbjašnjali očuv koji zlostavlja nasrće na njih i starija sestra u samoodbrani, nastojajući da je spase, ubija greškom svoju mlađu sestru. Nakon toga, očuv zatvara stariju sestru u mentalnu instituciju i podmićuje psihijatre da je lobotomiziraju za 5 dana. 5 dana je upravo onoliko koliko ima mlada djevojka da skroji plan te pobjegne iz institucije. Ona se tada povlači u svoj svijet fantazije gdje sa ostale 4 djevojke koje su također zatvorene u instituciji te sa kojima planira njihov bijeg. Granice između stvarnosti i fantazije više ne postoje i djevojke trebaju da nađe 5 predmeta koji će im omogućiti da pobjegnu. Film se odvija na 3 nivoa. Drugi nivo je fantazija gdje su djevojke zarobljene u bordelu i zadatak im je da plešu za mušterije. Jedini izlaz iz ove situacije im je bijeg. Treći nivo je neograničena mašta, svijet borilačkih vještina, oružja i eksplozija. Meni lično se ovaj dio filma nije svidio, liči na PlayStation igru i veliki je minus u filmu. Ali možda nekim drugima je ovo zanimljiv dio. Pogledajte film i odlučite sami. Teško mi je film plasirati u neku određenu kategoriju i ostavlja me sa miksanim osjećajima. I zato ja ovom filmu dajem 64%. Ovo je film u kojem CGI i fantazija igra veliku ulogu. Pokušano je sa ovim filmom doseći neki kultni status. Međutim, kreatorima to neće poći za rukom jer je u filmu evidentna kopija aspekata iz filmova kao što su Matrix i Gospodari prstenova i neki drugi. Fino je što imamo film u kojem je tema Girl Power. Pop muzika fino pristaje uz ono što vam se prikazuje, a jako su mi se svidjele kulise i scenografija u filmu. Svijet fantazije je također lijepo oslikan. Fantazije iz drevne prošlosti i mitologije pomiješane su sa fantazijom iz budućnosti, što čini da mašti u ovome filmu nema granica. Gluma u ovome filmu nije baš za pohvaliti, ali tu jako puno doprinose sporedne uloge kao Carla Gugino i Scott Glenn. Kad sumiram sve aspekte, moja ocjena ovome filmu je 72%. Cinemaniju možete pratiti putem ovih platformi, a ovdje su portali koji redovno objavljivaju Cinemaniju. Pogledajte i prethodne epizode Cinemanije. Tu se nalazi playlista prve sezone. Ovdje je link za naš novi YouTube kanal gdje ćemo objavljivati blooperse, video najave i ostali materijal vezan za Cinemaniju. Do sljedeće epizode, čao! Pozdrav svima! Nema veze.